Perlok baro na kepentajong pi ki baju snow tenat ban page ya kanega channel jonga khasitek te hagane ke video mentangan ped iya pi kumno pin replace lane keliang ya bearing jong kanega grinder machine mo pe kanega grinder machine lada une bearing udu apo kumno pin bujli ya une mo lane ban replace ya une pe une ula jam ha dapi plug kam ya isu namar ula jam ula kedi sepo Tementa kumno ba pin replace lane ban bujli ya bearing jong kane machine ha kane ke video mentangan pen EAP. First of all mentangan pen EAP kumno ba pin lau ya une mo pe une ya une pin hab ban lau shwa ya une mo hang ni kedan screw sa teli 1 2 3 4 mo sa teli kedan tementa kene screw baro ngan remove no yaki ngan lau shwa yakine mo Tementa daga jing yarap jong ne uskul libar lek kumto ke pinang to tep nang to mo kendang kumto kene ka sub babang ayu ladaka kham e ro sa pen e ma phiru ladaka e phiru pin e mo to menta kala alus ayu baik kumto baik lawan pi baik hang ne hapo omdoni e baik hapo jong kene udon bearing mo ula kedia tementa ngan lau swaya gini kumno pin lau gini alengan pen te ya une uhet jong kene drill ngan bu hang to ban ngan ai unar narut nang tapade ngan tit do ternem kumni mo tit biang kum to lada ujuan tit sitit hadu ban dami uto u bearing sabar mo te ngan tit sihisen yani to pe ulami pi une ulami sabar pe ula prapom yang omlong syu te ya une pat udan uspring hapo ngan lau dengan plus ni u e pelat dengan bu no hang ne bat hang ne pade ngan lau yo tu spring ubodon hang tu lau kum tu de to plus kum tu to pe une uspring bangalau nang to mo kan mau te menta pade pe hang ne ngala thep yo tu bearing jong kanega drill te menta pade ngan le de plus kum ne bat ngan tit pengam yo tu bearing khanang ba un ngam mo un scam pe la biang te ngan thep yo ne uhet jong to drill kum ne bat nang ta pade bu biang hang to khanang ba phin yo jaka mo ban tit yo tu bu un ngam sepo te menta ngan bu hang to bat ngan tit kum to do ternem khanang bu un ngam sepo stoang te menta une ula biang pe haga bakat du pin hap thep utu spring uba menne ba pilau thep biang hang to haju mo thep kum to ban nang ta pade sasim do screwbar bat ai nasai kum to khanang ba un ngam sepo un scam lada phimle yaune un sami utu bearing sabar te haple yaune khanang ba un bat utu bearing hapo so tho ong pe ula long pe ula yai kam don jeng bat i isu sepo tema phiru lada phidu u bearing jong ga grinder machine jong phi sa le kumne sa thep hi yo bearing su thep yo bearing phila yo la biang menta pe te menta une ula long pe ngala de ban keleng yo bearing pe ayai dei ayai smooth ba te menta ngan fitting no hang demo pe fitting hang tu thep kum ju kum ba thep kum tu kasuk ba pe nang no bedon gini screw i une udon une screw pe ni une utu te ya une ru hamar ba biang gede screw thep kum tu i tang kum tu te nang tapat de hang ne kini gi screw sa fitting kum tu Efek mentah kalau ada ban fitting mo kala biang mentah ngan tes no mo ngeplong dengan tip no hang nih tip no to mantap ade ngan tes ya kan deh gila dia kita yang tip ini tuh ya
bangaladew. Yoi. Te menta kuba phile yoi bakal along te maphiru lada pidon ga grinder machine kabadu ubering sapait nya video janga bat keliang yo ubering hak negara kom kumbangala pen iya pi. Te ga video menta tangkatne dengan ya sempat akan video juga kata kata yang sasajan panuan. Kublai si pun kublai si hajar mu ya piginong baro.